Ikaze kuri wowe ufunguye ino video ukaba ugiye kureba, ndagushimiye cyane. Ni iby'agaciro kuba ugiye kureba ino video, ariko kuri wowe utarakora subscribe nagusabye banza uyikore, ubundi tumanuka amakuru tuyazamuke tuyatambike. Ndagushimiye aho waba utwumvira hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, hanze y'u Rwanda hose, aho twumvira hose, ibice by'isi byose. Ndagushimiye ariko ukora subscribe. Nkuko mubibona tugiye guhera ku ikipe ya Rayon Sport, aho Skol umufatanyabikorwa wayo batangiye kugenda bakoresha amatora y'umukinnyi bashobora guhemba ukwezi kwa kabiri hagati ya Onana, Luvumbu na Ojera. Wowe urabona watora nde? Abantu benshi bari kugenda bavuga ati njyewe natora Onana, abandi ati njye natora Luvumbu, abandi ati Ojera. Nawe ufite uko byumva, nawe ushobora kuba watora umwe muri abo ngabo. Hari ubakunda bose, hari uwumva ko muri aba ngaba nta n'umwe ukwiye kuzamo. Ufite uko byumva, niyo mpamvu uri bitubwire muri komenti. Ariko urebye current form, umusore ukomeje kugenda yitwara neza yigarura n'imitima y'abafana ba Rayon ni umusore Joachim Ojera. Nkuko bigenda bigaragara rwose ntawe utabibona, ni umwe mu basore bari hejuru. Onana yatangiye neza ariko nawe nta kidasanzwe aheruka gukora. Luvumbu nawe nuko atabonye kufura ubwo nta gitego. Nuko ibintu biba bigiye byitwaye kuri aba basore bose, ariko njye uwo prefera ko yabanza ari uwa mbere n'uwo bita Joachim Ojera, kuko ni umwe mu basore bagiye bagaragaza itandukaniro muri Rayon. Mu kwezi kwa kabiri yagiye agaragaza itandukaniro rwose rigiye ritandukanye. Andi makuru tugiye kujyaho n'ay'umuzamu Adolphe. Amakuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Igihe, amakuru mashya banditse ati amakuru mashya, umunyezamu Kizimana Adolphe yongewe mu Mavubi yitegura Benin. Rero impamvu ni iyihe yongewemo atari yarahamagawe? Nuko umuzamu we bahamagaye Kwizera Olivier yavunitse ari mu myitozo, bigatuma umutoza Kairo Saros Ferrer yongeramo umusore wa Rayon Sport Hakizimana Adolphe. Urumva ko none uyu mwaka yatwaye ikipe y'abana, nta bamuziye kwizi yabasize. Ariko yagiye nyuma yo gukina imikino ya gishuti, ariko nk'uko mubibona ikipe ya AG Sport yakinanye imikino ikipe ya staff tekinike yose irimo ba perezida wa Rayon Jean Fidel Uwayezu n'abandi benshi cyane. AG Sport itsinda ikipe ya Rayon Sport staff ibitego 2-0. Ariko ku mashusho biragaragara ko ikipe ya Rayon Sport nayo yatakaga, ariko nyine ikagaragaza ko akantu ko kumenya umupira katarimo. Ariko undi mukino batsinze n'uwo batsinzemo ikipe yitwa Inkuba yo mu karere ka Karongi ibitego 5-1. Ibitego rwose by'abasore bagiye batandukanye ba Eseno, ba Kamara, bande bose bagiye batsinda rwose. Nubwo ari imikino ya gishuti yihaye intego yo gutembera igihugu cyose ikina imikino ya gishuti, gake. Nkuko mubibona rero iyo ni ikipe ya Rayon Sport yose irimo ba Ngendahimana Eric, ba Onana, abanyezamu ba Boneri,
rwatubyaye nguno we muramubona, murabona ko ari ikipe rwose igiye ikanyakanya, ntiwavuga ngo irakomeye ariko ntiwanavuga ngo iroroshye, ariko iyo intego bafite ni uko bagomba gutwara igikombe cya shampiyona batitaye ko APR bari imbere na Kiyovu, kuko ngo si ubwa mbere baba bakuyemo amanota menshi, ko bigeze gukora amanota yagera muri 13. Icyo kintu ngubu ubona ko bagenda bazamukiraho rwose, uvuga ko amanota atari amanota menshi, anytime bashobora kuba yakuramo. Si ibintu bigoranye rwose kuri bo, nk'uko mubibona nanone abo ngabo ni staff tekinike ya Rayon, Mura Jean Fidèle Uwayezu wo rwose kipa, murababona aho bagaritswe n'ikipe ya AG Sport ibitego 2-0 rwose, ariko umukino rwose watangiye amakipe yigana, ariko biza kurangira intsinzi ibonye nyirayo. Umukino wa gishuti, aho perezida wa Rayon Sport yavuze ko n'andi makipe ashaka gukina nayo, ibigo, inganda ari karibu. Nanone andi makuru none twihuta ni muri shampiyona, aho ikipe ya Rayon Sport ifitanye umukino mu minsi igiye kuza n'ikipe ya Polisi. Abafana bare bahize ati niba adatsinda Polisi umutoza hari ingingo ahite yereka umuryango, ahite rwose asezererwa nta bintu byinshi cyane, kuko afite abasore benshi barimo ba Ruvumbu, bamwe mu bari kugenda bitwara neza, Ojera, Onana, Ngendahimana, abo ni bamwe mu basore barenga 4 bari kugenda bigaragaza muri iyi shampiyona, muri iyi minsi 6 ya shampiyona isigaye, 7 isigaye, mvuga ko amanota ngahe harimo hagati yabo na APR atari amanota menshi cyane, kuyakuramo bishobora kutagorana. Urabona ko nyine n'abasore bashyira hamwe, Onana, Musesero n'abandi benshi cyane, bakomeje kugenda biha intego y'uko baza kubabaza abafana ba APR babakura ku mwanya wa mbere. Ubambirizi bose barahari rwose, nimugire ikibazo. Reyo imvune ifite ni ya Osaruwe, ariko nawe aragaruka, ejo akaba yavunitse. ubu ngubu nimushaka nimukamubare mu bandi bakinnyi. Ndizeye Samuel nawe ni umwe mu bakinnyi bamubaze urutugu. Ndizeye n'umwe mu bafana mu bakinnyi babazwe bafite imvune ikomeye, ariko babona nabo ngabo barahari rwose, ibitego baramiminamo, ubaha amahirwe igitego, kuko baravuga ko bagomba no gutsinda ibitego byinshi cyane, nta byo gutsinda kimwe. Buri wese azajya ajya mu kibuga ashaka igitego, niba bike ngo bibe 4. Bose ikipe imwe mu Rwanda ziri ku gitutu cyisha, abayobozi bari ku gitutu ni ikipe ya Rayon Sport. Abafana rwose nta cyizere bari kugenda bayigirira, bamwe bavuga ati umutoza hari ingingo ntiyagakwiye kuba akiri muri Rayon, yagakwiye kuba yareretswe imiryango kera izuba rikirasa. Bamwe mu bayobozi ba Rayon bavuga ko amasezerano nanarangira bashobora kumwongerera andi masezerano, ariko nkwibutsa gukora subscribe kuri Kwizera Talk Sport. Gukora subscribe kuri Kwizera Talk Sport ni ishakiro ry'amakuru. Ubu ugifungura YouTube yawe ukaba ubonye amakuru, ukaba kugezeho rwose, nta kwirirwa ujya gushakisha amakuru y'ibihuha. Ni amakuru tuba dufitiye fact. Ni amwe mu makuru rwose aba yizewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru tuba dufite aho twayakuye, tubereka ibimenyetso rwose, ntabwo turi nka babandi baza bavuga ngo breaking news, kandi nta breaking. Twe dukotinga iby'ibinyamakuru biba byanditse. Nimba tugiye kuvuga ku nkuru iri ku Gihe, turakotinga Igihe.
nimba ari kuri Ferwafa turakotinga Ferwafa, nimba ari Rayon gutyo gutyo. Ubundi mujye munasura website z'amakipe yanyu mufana mumenye amakuru nkuko nababwiye. Rero ushaka kutwandikira watwandikira kuri page yacu ya Facebook. Page yacu ya Facebook yitwa APR FC Zone 1, cyangwa kuri Instagram nitwa Kwizera Louis. Kuri Twitter ni Jean de la Croix. Uretse ubibona rwose Jean de la Croix V. Urahita ubibona uhite kuri Instagram uhita ukanda follow. Kuri Facebook none page ni Kwizera Frank, urahita ubona ifoto y'umuvandimwe Puisa. Uwo ni njye. Puisa ni umwe mu nshuti zanjye rwose, namushyize kuri stati zanjye. Ndagushimiye kuba wafashe n'umwanya ukareba ino video, ariko reba hasi telefone yawe, reba iryo jambo ry'umutuku ryanditse subscribe, akande. Wangiza kuhakanda uhita ukanda ahanditse, uhita ukanda ku kazogera ushyire kuri ahanditse ala, tukakanda kugira video zose tujye dushyizeho ujye uhita uzibona ku kanya, nta kwirirwa ujya gushakisha ibihuha. Rimwe muzajya mwumva njye, mumwe mwumve n'abandi banyamakuru, ariko icyo twiyemeje ni ukubaha amakuru y'ibihuha mukanezerwa. Sorry, amakuru atari ay'ibihuha, amakuru y'ukuri. Umuvandimwe hano yarandogoye, ariko katurekere tutaza no kuvuga n'akari urutega.